worship khaiman yagola pihen oksong nogo maisa nai tongo guys ang tawo preaching je khaijanai no khungba thanglai tongo ang lagi tong ka loni tule sakoyang Hello, jotonai tonai khajani takote bhusono lamsogundong na hani hayani YouTube channel tine hingke Sunday hingke tabok sang papa bai kene hingke gurdayalo thangnai hingke ama hingke shokri ko bobor torongnai bokri hai ko bobor chin logi phan thangmono so tine hani hai vlog hanyan bai content manuka content comment tongnai no thumbnail tai title nugo assignment kana so vlog no pula sim paise jor nai tondi kata find ta like comment share subscribe khanya bai ta pogri Now, jotono semeno ani tabuk kaisa target tongo within this year 2k plus hit khanyani 2k plus hit khangke obong nai giveaway khlaijanai so vlog no norok share khainai subscribe khlaidi tai norok jotono nai tongnai rok subscribe khaji so malaya norok bai direct intro pai So ungkasang tabu thana nai tongo bokri mothani simi tabu quarter ni simi thangnai ta gurdayalo time ang ladies tongha ke belanyo speed ke thana nangai direct no bai girjao thangma lanya so blog nai tongdi Guys, ang tabo gurdayal mo chawo worship khaiman yagola pihen oksong nogo maisa nai tongo konak malik yang kolok ti laijagi janani kolte so nor bai direct mai te sabai akbai malai ke tabo khe jompoi bazar sangba thakjak koto song dugano juta dugano mo pai he nor je jompoi gana ginin tongnai rakharam paibe nya maximum no bag rok ma nor bus kanki ko muya rong mano tawa jaga sarasa batha gai sang no to kife pinai hello everyone jotono no hanya hai dibor kaham tabo kungka sang quarter of haimani yakolo preaching ni bagai thangna nai tongo abong ke ayang bisramgonjo phaising ramnagar area no ke norong no thangai thangte preaching khaiman ra probyang funungnai so vlog no pula sime pachor tei nai tongni Chinizar ni tabok start ka in the name of Jesus. tabok cinematic kisas diu nice di nang se ani teis langi rungtor menago nang se apo nang se ani teis langi rungtor menago nang se apo
tabuk sung phai sok paikya chini preaching ni destination no sangor tabuk kisa yang bag lainai preaching khelainyai ke Oh so bright Jesus ini kok thai kok tu slai khani langma ya phang bu chu guys ang tabuk preaching je khaijanai nu khungo thanglai tongo an logi tong kablo ini pula sokoi yang bhai ma tong ha lama jar ni ro tale tong hotok to jagabo kahamo botini thaske sigiri so kanu lambodo kok samang ongkolok bo ham phagera honi sigiri oi dak sang thanglai nyai thangai pai thangmani yagulo nong no direct jaga thangai phunu kana ani afano no kabe rakhani ni no che sasang le no kha bui bai ham ya hanzak bo la chi mungang rzak bo ku bui ni ni kok phayo ang ba chai tong lai bukha te to na fru bo sa to mungang man fru bo ani rang ma su prai no hom bai ri tong lai guys sang tabuk preaching khlaibe mani yagulo hanya hai chini puila bathaklai ma jaga bathaklai tongo yang ke ko mj song yang bai yang duma kotra yang ama sono tongo yo andar gun nugalia karen kere mj bai ma tong Angda talpela hai matung. i talbotini pilala no okay vlog nai tong di continue nang se ani tes lang irung tor menago nang se apohor nang se ani tes lang irung tor menago nang se apohor oh subrai jisun ini kok trai kutuk like honey lang maya phang bu chu oh ani apano no kabe rakhani ni no chun sasang le no kha nang se ani tes lang ni rung to hello everyone so finally tabuk chine preaching ni sang hanya hai jani janogo kifili sokoi pika tine preaching khlaile mani belanya tong thoka norok tini vlog no mangka kaisang angke special offering tai special prayer tong abo sang motha busy hisabai ma thangka abong ka gurdayala abon yagulo sang jompuyo kisa bathak mani yagulo phainai hanya hai sang Ramnagar parao thangka chine preaching khanya bagai ge preacher akoro kaham kareng keno pai apoi sang phaisok pake actually parani bumung ke Rampodo not Ramnagar near Ramnagar ta okay hakena tinine vlog no complete khlele unai khakle nor joto na jabe khana na jaja khan like comment share subscribe khanya bagai ta pokdi hanya hai norok bai katal vlog bai khmalaine till then sign off SBD see you soon with the next vlog bye bye ani bu